девочки, поздравляем вас! На сцене вокально-инструментальный ансамбль «Кыз Бурак». Çok rahmat. Andamese qayradan sizlerden nazarınızda Gülşer Sadıbaqatova sizler için can joluktum qayda. Hadi görüşürüz akşamdan qaldı oturalım. Sana bir joluk qayradan bilen oturup olsanız. Hoştun yaşlar hamsarımı.
Caz, nege manayınbaz, can bulu sağınbaz, көңілдер açılbaz. Caz, keçi caz, бұл өмір адамға берілген аз caz. Canına жазылбас, жазық жалынды махаббат табылбас. Ay, yıldızlarga can salıp gelsеңші. Ay, yıldızlarga can salıp gelsеңші. Seni desem, ay yıldardın arasından ayrılıp bir gelir belek. Ömrünü verir belek. Sabahlar seni desem. Вокально-инструментальный ансамбль «Кыз Бурак», обладатели Гран-при фестиваля «Оштаназем Түндөрү Исыкуль 2000». Достор, биздин видеобуз соңуна чыкты. Аягына чейин көрүп, колдонгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Подписаться кнопкасын басуу менен каналыбызга катталып кетиңиз.